Euro khelmeka fence laman boy thak ruriawa friends la chu goal khung mang hleilovin round sang zo ka anin hlang kai thei boka Euro behbawm then khatte in soile zoi te ang Euro kheltran ma hian friends captain le anthiam puipa Kylian Mbappe chuan World Cup in Euro chu akhir zok tia soi chuaka Euro a chuan ramtin kanin hrechiang emema a harsale zual tina soya hei hi Argentina World Cup choi puitu Lionel Messi a chuan a chhang le ta World Cup a champion tamram Brazil le Argentina te omlo na tournament ania World Cup chu khovela ram rang a thaber te fuan khom na ni ative thung Francian Euro hi an harsat le aniang nizana Poland nena anin ne tok ma khan group stage an paltlang to danglam ta chu golan khung mi alo Austria nena anin khel trumin on goal awangin sikhat fain an chaka Netherlands nen golin pelovin anin ne tok lea Poland nena anin khel trum hian Mbappe chuan penalty a French player goal khung masaber ni turin goal aron thun ve rama goal khung mi alova group stage paltlang thei om chun an ni hial ome Euro nge hautak World Cup tia chuan France tan Euro hi a hautak zok ani mel hrim on goal soita ka chuan kumin chu on goal clear ani ringot mai nimin thleng khan on goal a hian goal sari alu to goal khung thei Lewandowski le adang ten goal ni khat bak an khung hlei thei lo lain on goal le ro chu atam hle Euro sang ni somhnia khan goal lut za somruk pasari goal somhni pasari zinga som pariat chu on goal ania nimin thlenga khel chin nen Euro a on goal tamlama Euro masale tuntrum hian aber ni na anla hau meka goal khung pa ngai top scorer thanna ro chuan an chu ti te wallo goal ni aya tam khung thei anla om chi alo thungane Euro a hian group tina asang pahni te ba ka pathum na zinga ti thraten round sang zo kan thleng do na England kha nizana anin khel tur kha aduam ran pa vaklo Austria in Netherlands an sop hrep ta ka chuan England kha an chak chuan Netherlands tum thei din muna an dinga an chak lo chuan a thleng tu Germany an sudon thung in khela chu an boring zui mai le nga la nei kha an grupa pahnina Denmark po Slovenia aya an chung nun na le round sang zo ka anin hlan kai thei chan chu yellow card wangane Slovenia nen hian an point mu za ta inang chia goal difference le buk na danga anla intluk thazela yellow card mutlem zo ka Denmark hian pakhatin an choitlema Slovenia in yellow card an mu pakhat hi an coach mu alan le ta zel coach thuoi lo ane wangin Denmark an chungnung ta zo kane hetila hian Portugal captain Cristiano Ronaldo alak rem khop mai he thu buat sailaya anin khel hnung ber sithum faya Turkey an hne trum phei kha chuan fans zinga ka in sum thei ngang lo tin in khel lak lolaya khel mual chunga vatlan luta Ronaldo a thlawalak pui an tam hlea in khel po voyenge mozat anti to pani kha khelmol chunga tlan lut masaber mi pano pang pakhat phei chu Ronaldo hian thatakin thla lo lak pui maya a viral zui ta chiam nge nei kha chumi hnuwa chuan midang panga ve lain Ronaldo hi thalak pui turin khelmual chunga an tlan lut le bok Portugal coach Roberto Martinez a chuan ven himna thila angai thathlak vak lowa mase fans the thil tum kha thra a awan nei thlake tum tui hnai lo nei pal vai se chuan a boi thlak hle ang veng tu ten oma
khatiang thil kha thleng lo tura ka ngai atia Portugal Ronaldo teammate te poin in khel ti top angai chen chu ninoman ti thuan soya kongle lama khovela football player langsar ber an kolmiawa hriat thiam na chin an nei thu an soi hlom bokane Cristiano Ronaldo hi Euro trumruk zet mai a in lanta a gola khung le ni chuan Euro gol khung thei upa ber ani dona he record hi Croatia tan tun tournament Luka Modric chuan siam nge a kumsom thum pariat le ni zahni somriat pakwa upa in gola khung thei ane football field in khel laklolaya player tlan lu thi in ti mu takan neyang ti lavin TV antilang thadu ngai lowa Ronaldo thalak puitu no pangero tilang to kanoma an thalak ka viral boka in khelzoa khelmol chunga ron tlan lut an nalama Portugal player pakhat chu security guard tin aron kal thu top bok ani kha fence lam an boi thlak na pakhat le chu plastic no vom mai an ching khelmol chunga te en tu te thut na lama te a koi nuai mai ane Croatia le Italy in kheltrum phei kha chuan khelmol chunga no hi an vom lut na sa hle ani kha khelmol chunga chau ani lowa pon lama Italy fans le Croatia fans te anlo in muthiam vaklo ani ome beer le ano chopin anin voma commentator te poin hemini hi chuan kan hu veke anti khelmol chunga no vom lu hi tamtakin vei oman ti thu an soibok Qatar World Cup an kheltrum khan Muslim ramani angin zulak lu an khapa Germany ro chuan an football team ten thlan lak poin beer nen te an la thlap thrina an khap lo na samaya fans ten nok sak siam na tan an mangzuita a Euro buat soitu UEFA poin Italy le Croatia in khel chungchanga hian malaka ni donem ti report a zirin an langai tua tur thu an soi nge in khelen pa zulam kai noi in hi phalan tam me lowa England poin an khapa in phalna lai bi ke ro chu an siam thungane fans te a rol dana wangin Serbia an lom lo na samai bok he tournament atang hian kanin nuk dok wang mai theitin UEFA nena an zual kowa Croatia le Albania te in kheltrumin fans zinga Serbia ho kha that 5 vek ro tia aurwal to kanoma annampuma in clear na le in huat na lantir na ni e anti hetia fans te aurwal chan hi video masalama kantar lan to kumsang khazakwa somko chowa Yugoslavia tual chung buaina kai hnoya bok khan aneya Albania le Croatia hian sar pho tamna Serbia borvel chu melma angin an ena tun thlengin an la in ngei tak thailo Albania player daku phei chu sar pho du lo na arwal na hian alova tel ve peka match ni khel thailo tura hremania Albania fans te hi Euro sing li chuang choi tura hrem ani telbok Croatia fans te hian sar pho du lo na anau puya Albania hian phur takin anvazom ve boka Balkan boina hi tun Euro aronir chuak tharle ani taringot mayane Kosovo journalist pakhat la chuan Serbia le England in kheltrumin Albania nampuanzar zaizirin mupuilem alantir zak maya UEFA chuan tournament cover tura phalnan pek anti top sakin tha vauna te atok zui hial boka Serbia fans te poin kha boina anin chu Kosovo chungchang anau puya Kosovo hi Serbia mun laili berani e anti ve boka Yugoslavia boina kha aronir chuak tharle na sa hle ane chinchiat lak tak pakhat chu kumsang khazakwa somko chowa nam le nam indau na chuak kha football wang ani pakhata Dinamo Zagreb le Red Star Belgrade te kumsang khazakwa somkwa anin kheltrumin in 12 vuak na achuaka
liam tuar anom nuala heng klap pahnia fence kalfilor deuh te chu sipaya anlut dial nge ni Euro sang ni le som paruka khan he buena wang bok hian buaina achuak to a kumsang ni le som pariat World Cup a Switzerland player pahni Granit Xhaka le Xherdan Shaqiri te Albania le Kosovo chuak te chu mupui lem zaizira an pet goal an loma wangin poisa choi tir an lo ni to a kumsang ni som hnia khan Austrian forward Serbia chul chuak Arnautovic chu a goal khung alom dan mei nei taka wangin an lo hrem to bok kumina Serbia hi Croatia le Albania tenen group khata om ngat se chuan buaina achuak na sa hle in an ringa group rana anom chung poin boruak asau sang hat hat thawane